Maya payabak po, siklod tamo po at pangadyantaya, ing panalangin para king kapupusan ning pandemya. King lagyuningig pa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. O Diyos sa igpami, mamaus kami kaya ka. Saupan mo kami, king malmong grasya, bangawan mi ing dakemi, kanita mayari ni iting pandemya. Antabayanan mo kami, banason dumi, ing gagawan ning pamaningat, para king kaligtasan ding sabla. Tuki kaya sana karing patakaran ay pairal ning gobyerno, ban mayampat na at ena mayulitan ing pangakalat ning nanumang virus, amalyaring datang king bansami. Dagdagan mo pa, O Ginoo, ing kapibabatan mi, king pamanyulod face mask, pamanas gamat, at pamag-observe physical distancing para aiwasan mi, ing pangakalat na ning nanumang virus. Aslaganan mo kaisipan detang epa-pepa bakuna, magpabakuna na lasano, ban mi ka protection law laban king virus. Parati kami sanang makasadyang sumaup, karing kapatad ming mangailangan, at tutong mi apektuan, king karelang kabiyayan. Ida kay mi sana, ing kaya kaming kayatinan karela. Lingunan mila sana, detang mi sasakitan. Antabayanan mila sana, detang manandaman matinding lungkot, ampong pamangulila. Saupan mo kami namang kimot, ban mi bawasan mo man, ing nanumang bisyo, kalupa na ning online sabong, ampong drugs, ang makasira king bie, at pamikakatawan at kaisipan ding mi pasosona kareting bisyo. Manakit lasanang aliwang mas masanting aparalan aapaglibangan da. Nung saupan ing kaya kaming sarili o Ginoo, alang malyari kaya kami. Inya, turuanan mo kaming maniwala, king agyu at agawami, ban maging responsabli kami, king biemi, at king paintungulan mi. Mabiyasa kaya sanang magtiwala karing sarili mi, uling maragul ka tiwala kaya kami. Itiyaduan mi, king kapamilata ng Kristong Ginumi. Amen. King lagyuningig pa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Luklok tamo po. Kambeda po din kaya katamong panalangin, iabetala ding makatuking kayaduanan. Kapasalamatan po kari, Dario and Winnie Manalastas and family, Rudy and Baby Manalastas and family, Marie Cris Mandap, Wilma Kalilong Alforja, Wilmer and Chona Kalilong, Lawrence and Windel Maghinang, Jeffrey and Mayrin Doloiras and family, Angeles Argao, Diosdado and Josefina Gibara and family, Wilfredo and Monica Kalilong, Lawrence and Cherry Puno and family, Jaime and Joy Carreon and family, Lucina Lopez and family, June and Michael Guerrero, Myla Nacion, Loida Tulio and family. Special intentions Dapudi, Princess Joy Arcilia, Antonio Cabrera, Ernesto and Nene Ong at Regalada Lopez. Quick recovery and complete healing Dapudi, Garen Madrigal, Leo Asuncion, Perry Deirit, Belen Feliciano, Ernesto Alipio, Joval Simbol, Rolando Castro, Helen Cabrera, Esperanza Nacion, at Nicolas Rutskowski. Para po king kaladwadari, Romy Garcia, Jason Mendoza, Priscilla Santiago, Jesus and Adoracion Canlas, Conrado Manalang, Mary Jane Lingad, Victoria, Emerenciana, Rufino Rivera, Jose and Virginia Co, Fernando and Perla Co, Maria, Lourdes, Corazon, Antonio Co, Gabriel Ocampo, Alexander, Ani, Alberto and Macaria Kalilong, Presi Rentar, Ricardo Tongol, Fernando and Mercedes Tulio, Bonifacio and Gloria Mercado, Moises de los Santos, para po karing mag-death anniversaries, Danilo Tulio at Ipelegrina Vital at ding maldang kaladwa king purgatorio.
Maya payabak kong pasibayo, pagmasasyan tayo pong iniing kawalong aldo ning simbang bengi, talakad tamo po tikan tataya ing dalita pamuklan. Kaniting misa, yabeta mo naman karing katatamong panalangin, yung makabuting kayamanan. Para kita pasalamatan dat kayamanan, ning sablang sasaw at magmasabal, karing miyaliwang programa ning kakatamong parokya, lalong-lalo na ding sinaw, king kakatamong Paris Christmas Gift Giving, agawan tamo ngeni. Ipanalangin tamo naman ning kapasalamatan at kaidwana ng Most Reverend Pasiano B. Aniceto, ang magbasusi king kanam ng pulong banwang anibersaryo ng kayang ordinasyon, anting meto nga pari. Anting meto nga pamilya mitipon tamo, king lagyo na ning ikpa, ang poning anak, ang poning banal na espiritu. Amen. Ing grasya't kapayapanan ng Ginoo, manatiling parati kay kayo. At kaya ka antimurin. Kaniting kayabakan mitipon tamo, ban pagmasasyan tayo, ing kawalunang aldo, ning kakatamong pamagsimbambengi. King katahimikan, ganakantalang yan yung pondisyon din kay katamong kasalanan. Lalong-lalo na, karing penandit etala kilala din kay katang kaparang tao, ang tingmal ng regalo ng hapong Ginoo kay katamo. Mawad tangin ng pakalulu at sikanan king Ginoo.
Yagkas tayo ngayon biyag na nagnan ing kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos, amayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, King isip, amano at tapat, at niyayliwang kakulangan. Ulinita, ipanagapuko ang Santa Mariang Kapilan Mandirhen, karing sablang ang helang pong santo, at kaya kayo kapatad, inipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. Ing Diyos, amayupayang tutu, pakalulwa ng katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala ng katangan sana, king biye alang angga. Amen. Manalangin tayo. O paming malimpaya, ibubulayan mi ing pangabait ning kekang anak, bibayitya king Birhen Maria, at dinatang yang mekesaut, busal mi. Tanggapan mi naman sana ing kayang kapatawaran at pakalulu. Itihadwan mi, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibiyat mag-ari kambemo, at ning banal a Espiritu, metong muking panga Diyos,
manggaman king alang-angga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Malakias. Nga naning ginong mayupaya, iparalaking kanakong tubod, bani sadya ni dalan para kanako. At biglayang datang kintemplo na, ginong ke kayong panintunan. Datang yung tubod, apag na sa inyong akit, at ibulalagne kakong kasunduan. Dapot, nining malyaring makapibata, kingaldoning panyatang na. Nining malyaring makaligtas, potang akit ni. Mangari aking matapang as sabon. Mangari aking api, adadalise kimbakal. Datang yaban manukom akalupa na, nintaong mamino at daralise kimpilak. Nung makanano ng daralisayan, ning platero impilak at ingginto, makanyan mo naman indaptana, ning tubod ning ginong. Dali sa noring pari, bani dalaro king ginu, retang karapatan ahayin. At dingayin na darlada, ring memalena ning Huda, at ning Jerusalem para king ginu, maging karapat dapat lakeya, antimuking milabas a panahon. Dapot itubod ke pake kayo, propeta Elias. Bayo datang iting maragul at makatakot aldo ning ginu. Tipuna nung pasibayo rin pengaring lalaki at dinganak. Nung makanyan, magkang datang ko at sintangang ke imbansayo. Ing amano ning ginu. Salamat, King Diyos. Iya nga yoring buntok yu at lumawe kayo, impangaya busyo, malapit na. Iyang at yoring buntok yu at lumawe kayo, ing pangayat busyu malapit na. Ginu, kakong ituro mo sa kaya kang dalan. Ituro mo kako rin kaya kang tuntununan. Ituro mo ko at tayran, king kaya kang katutuan. Ulingi kayong kakong Diyos at kaligtasan. Iyang at yoring buntok yu at lumawe kayo, ing pangayat busyu malapit na. Mayaping ginu at makatuliran. Tuturunin tunay dalan karing makasalanan. Darlano ring mapakumbaba, king dalan ng katuliran. Karela tuturune, intune dalan. Iyang at yoring buntok yu at lumawe kayo, ing pangayat busyu malapit na. Ding sablang dalan ng ginu, katapatan lo, at para karetang tutupad, kingkeyang tipan at kautusan. Kakalugurano ning ginu, ring keya maminto, at karela pabalo, keyang kasunduan. Iyang at yoring buntok yu at lumawe kayo, ing pangayat busyu malapit na. Parangalantaya po ing mayap a balita. Meka Kenny o ari ding sablang bansa, pagmula ning pamisan metong at kasalpantayanan ning kekang iglesia, iligtas me ing meto ketawan a kekang lelangan.
Kaluguran kong kapatad, inginu manatili kaya kayo. At kaya ka antimurin, Pamamasa king mayap abalita, agpang kang San Lucas. ligaya kaya ka o Ginoo. Dinatang ingaldo ng pamanganak Elizabeth, at bait ne ing metong ay anak alalaki. Abaluring siping ng bale, ampon kamaganak, ing makapagmulala ng kayapan ning ginukeya, at ilangan mekipagsayala keya. May sirkumsisyon niya ing anak, inyang waluneng aldo tuwa. Pamalagyuan desa ng Zacarias, ing lagyo ng tatang na, dapot nga ng tinutol imana, ali, wan ing ipamalagyo keya. Ngara kang Elizabeth, dapot ala kang metong mangkamaganak makanyan alagyo. Inya, sininyalandeng tata, kitang dakeya, nung nano ing buri ng ipamalagyo king anak. May nyawa diyang apisulatan ni Zacarias at sinulat na, ing lagyo na Juan. May nga pamulalalangan, kanita mo rin, may kapanyabi ang pasibayo ni Zacarias at pinurine ing Diyos. Tibla na langan, ning takot, ding sablang siping dang bale, ating balita tungkol king may palyari, mikalat king kabilugan akabundukana ning Judea. Ding sablang may kabalita kaniti kukutangda. Nano kaya ing paintungulana ning anak ay ti. Masala king ing upaya ning Ginoo at tsukeya. Ing maya pabalita ning kakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Bistaman po eyu ako kutang napon may ngasal ko. Paboren yung imarites kong ditak din ng kesal ko. Ing lalaki, 46 years old ne. Ating babae naman, 38 years old yo. Agpangking dimdam kong kwento karela, inawad de kanu ing metong at metong king apong Ginoo. At meging maganakane man ing apong Ginoo karela. Uling pigkalub na ing karelang kayadwanan. Dimdam na at pekibatan ing karelang panalangin. Inya ing laweda king metong at metong regalong ibat king apong Ginoo. Inya na pong magmartsyayang papunta king altar ing babay, ing kantang pinilida, ya pinitang kanta ng Regine Velasquez, nga na, ikaw ang bigay ng may kapal, tugon sa aking dasal. Binyena kaning Diyos ka na ako, pakibat ka, king panalangin ko. Siguro, nung kanitang panahon ng Zacarias ampon ni Elizabeth, may compose ne iting kanta, mekad, kabang tatangalande ing anak, kabang lalawende ing bayong bait apungul, iwan, makanyan mo naman ing sasabyanda. Ikaw ang bigay ng may kapal, tugon sa aming dasal. Wapi naman, pakibat yay Juan, king panalangin da. Pakibat ya, king malambat da ng adwan at pakisabing mayap, king apong Ginoo. Nung atatandaanan nyo pa, pilampangal doing milabas, inyang pemalita na ning Anghel Gabriel, kang Zacarias,
ing pangabait ng Juan, kabang dudulok yang insenso king altar ning templo. Inyang mitakutan niya Zacarias at misdan king anghel, na nung sinabi na ning anghel, nga na, Zacarias, katatakot. Bakit? Uling dimdam na ning Diyos, ing kekang panalangin. Milamnan ne, ing asawa mong Elizabeth, at mga nakyang metong alalaki. Eya mo pakibat ihuan king panalangin da. Regalo ya namang ibat king apong Ginoo ihuan. Inyapin inyang dinanda ng lagyu inganak. Day naus Zacarias Jr. Uling balo ng Zacarias at Elizabeth king eya ibat karela iting anak. Ibat siya king apong Ginoo at paraya king Diyos ing anak. Inyapin ibat siya king apong Juan. Ing amanong Juan, ibat siya king amanong Hebreyong Yohanan. Ing buri ng sabihan, God is gracious. God is kind. Malam yalub ing Diyos. Maganakaya ing apong Ginoo. Mapagkalubya ing Diyos. Pepakit na karing niyasawang Zacarias at Elizabeth, ing kayang ganaka. Kapamilatana ning pamagkalub na karelang metong ayanak. Mekad, king ketwan da at king kamarinayan na arapan da. Kasi, kanita at king karelang kultura ting Hudyo atin lang kapaniwalan. Oras kami kayanak, oras baug ka, ating kang maragula problema, ating kang atraso king apong Ginoo. Misumpa ka, o kaya iparusan ka, uling ating kang maragul akasalanan. O ita po yung mentalidad da kanita. Inyapin kamarinayan para karela, ing ela mika anak. Dapot leko na ning Diyos, iting kamarinayan, uling pigkaluba na lang metong aregalo, ing bayong bait ay anak ihuan. Inya ngara sigurong magsalita, ikaw ang bigay ng may kapal, tugon sa aming dasal. Regalo na ning Diyos karela hiwan. Dapot, masala kang Zacarias. Manibat king pabalo na ning pangabait ng Juan, king eya mo kabudregalo para karelang ni asawa. Nune, regalo niya naman ng Diyos king mabilog ng balen. Regalo niya naman ng Diyos karing memalen ng Israel, ing kayang balen a pinili. Inya malino karela, eya karela hihuan. Nune, ihuan paraya karing sabla. Ihuan paraya karing ega na ganang tao. Paraya karing sabla. Ihuan paraya karing ega na ganang tao. Paraya karing sabla. Ihuan paraya karing ega na ganang tao. Paraya ede malyaring isalikot ihuan. Ede malyaring ipagmaymot. Ede malyaring solwan. Ede malyaring sarilinan ihuan. Kailangan diyan namang idake at ipamye anting regalo. Uling ako ping madalas sasabi, ing regalo manatili ang regalo, potang pamyeme. Ene regalo, personal mo na yung pibandyan, kaya kane, oras sinolwan me, at emo na pemye. So John is not only a gift to the family of Zechariah and Elizabeth, John is also God's gift to the entire community. Uling Juan, pakibat yan naman king panalangin na ning balen Israel. Amawang propeta, baluta naman, nung naning papil na ning meto nga propeta, ing meto nga propeta, talapanas bukne ning Diyos. Ing Diyos magsalitaya king kayang balayan, kapamilatana ning meto nga propeta. Oneng, kilub ning makabang panahon,
Alaneng pepadalang propeta ing Diyos, bayo'y hiwan. Balamo mo, tinikom nening Diyos ing asbuk na. Dined maning kayang balayan, ene pansin, ene si kaso, uling ene makipagsalita, king kayang balayan. Dapot king panyatang ng Juan, may ngari ang migsalitang pasibayo ing Diyos, siguro may aplak na ing muwana, at makasadya na ing mamatawad at makipagkasundo, king kayang balayan. Oyan ing regalong dela ng Juan, king balen, Israel. Inyapin, eyamu regalo karing miyasawa, ihuan. Nune, regalo ya, king mabilog a komunidad. Kaluguran kong kapatad, deng taong dinatang, daratang, at umepang datang king biyatamo, kalupa ng Juan, regalo na lanaman ning apong Ginoo kay katamo. Deng taong maging dake at sangkap ning biyatamo, kalamla namang ibat king Diyos. Pigkalub na laki katamo, anting kakaluguran, anting asawa, anting anak, anting pengari, anting kapatad, anting kaklase, anting karame, anting best friend, anting talapakiramdam. Siguro, bilang pamagsadya, king metong amas makabaldugan a Pasko, subukan talang tunggal-tunggalan ding taong binyena ning Diyos kaya katamo anting regalo. At pasalamatan tayo ing apong Ginoo, at pasalamatan tala. At lawen tamo at pigunaman, nung makananulang meging special a regalo king biyetamo. Nano ing importanteng papel agim panandat gagampanan king biyetamo. Makananudang gewang mas makule, mas makabaldugan ing biyetamo. Nano ing asaw da, banlaluya pang lumalam at sikan ing kakatamong pangataw. Ipasyag tamo king Diyos at karela, nung makananula kaulaga kaya katamo, at sabihan tamo naman karela, ikaw ang bigay ng may kapal, tugon sa aking dasal. Kadwang punto. Uling regalo la, ding taong makapaligid kaya katamo, at sangkap ning biyatamo, ban manatili lang regalo, kailangan talang idake. Kailangan tala namang ipamye anting regalo karing aliwa. Nengkay kasi, masyado tamong maging possessive karing kaluguran tamo king biye. Eda no man sa samsaman. Eda no man kukwanan kaya katamo. Pero, sasakalan tala. Kapit tukutamo karing kaya katamong kaluguran king biye. Nengkay, akakalingwan tamo, na atinla namang responsibilidad a dapat dikilan karing aliwa. Aliwa mo, itamo, ing kailangan dang lingunan. Kailangan dala namang sikaswan ding aliwa. Alimbawa mo, nung doktorya, ing asawa mo o ing anak mo, kailangan na kang misane, nakaring oras ay emergency, nengkay, ang giyang day off na, kailangan na kang lakwan, bayang manyuglong biye. O kaya, nung metong yung public servant o politiko, ing mister mo, muna bandi, na bandi ning pamilya, muna bandi na ning baryo o balen. Lalong-lalo na, karing panahon ning kalamidad, kailangan niyang magsilbi, karing taong miyapektuan. O kaya naman, nung ing kang asawa, magserbisyo ya, king parokya. Nengkay, kailangan ing kayang serbisyo, ing kayang oras, ing kayang panahon, king parokya. Inya, kailangan, balo mong intindyan ito. Kaluguran kong kapatad, deng taong dinatang
at daratang king biyetamo, regalo nala ning apong Gino. Anting regalo, etala malyaring soluan. Kailangan tala namang idake karing aliwa, ban manatili lang regalo. Kanita, din kaya katang kaparang tao, ang makinabang king karelang serbisyo at saup, asabi da naman, ikaw ang bigay ng may kapal, tugon sa aming dasal. Talakata mo po. Kapatad, manalangin tamo, king igpatang at syubanwo, ban itubudan ni Yesu Kristo ang kayang anak, ang magdalang kapanenayan at pamipakayap, pamibangon at pamisan metong king mabilugayato. Nga tamong manalangin, Gino, itubod mo ni king yato, ingkekang talapanin muna. Ulitan tayo po. Gino, itubod mo ne king yato, ingkaya kang talapani muna. Ban ing yato, salpantaya yakang Kristo, at makinabang king kayang grasyang kapanayan at pamisan metong, ipanalangin taking Gino. Gino, itubod mo ni king yato, ingkekang talapanin muna. Banding sablang pamilya, matula ring tanggapan ni Kristo, aing masaya ng panyatang, magdalang kapanenayan at sikanan, ipanalangin taking Gino. Gino, itubod mo ni king yato, ingkekang talapanin muna. Ban itamongan, maging kametong nakatang Kristo, king pami patibe, king pamisan metong daring sablang maniwala at manalig kayo, ipanalangin taking Gino. Gino, itubod mo ni king yato, ingkekang talapanin muna. King katahimikan, mi papanalangin tamo, para ka rin kaya katamong sariling kapagnasan. Ipanalangin tamo naman ing pamangailangan at kaidwanan, ding sablang sasaw at magmasabal, king kaya katamong parokya, lalong-lalo na ding sinaup, king kaya katamong Paris Christmas gift giving, agampanan tamong ening aldawayti. Ipanalangin tamo naman ing kapasalamatan at kaidwanan ng Most Reverend Pasiano B. Aniceto, ang magmasusi king anibersaryo ning kayang ordinasyon anting metong apari. Tanggapan na sa ning Diyos ing kapasalamatan di Dario at Winnie Manalastas, Rudy at Baby Manalastas, Marie Chris Mandap, Wilma Kalilong Alforja, Wilmer at Chona Kalilong, Lawrence at Windel Maghinang, Jeffrey at Mayrin Doloiras, Angeles Argao, Diosdado at Josefina Guevara, Wilfredo at Monica Kalilong, Lawrence at Cherry Puno, Jaime at Joy Carreon, Lucina Lopez, June at Michael Guerrero, Myla Nacion, Loida Tulio, kambe daring miyembro ding karelang pamilya. Panalangin tamo naman ing masipitdang kaidwanan di Princess Joy Arcilia, Antonio Cabrera, Ernesto at Nene Ong, Regalada Lopez, ding pamilyang Bersosa, Antimurin, ding pamilyang Lobo at Laksamana. Ipanalangin tamo naman ing lubus akapaldanan para karing hanggang kapadatang masakit, lalong-lalo na para kari Garen Madrigal, Leo Asuncion, Perry Deirit, Belen Feliciano, Ernesto Alipio, Jubal Simbul, Rolando Castro, Ellen Cabrera, Esperanza Nacion, Nicolas Rutskowski, Aurora Bautista. Ipanalangin tamo naman ing kapagnasan ding pamilyang Bautista. Yulino, sana king kayarianang maligaya, ding hanggang kapadad tamong mayamong nabiye, lalong-lalo na ding kaladwari, Romy Garcia, Jason Mendoza, Priscilla Presi Santiago, Jesus at Adoracion Canlas, Conrado Manalang, Mary Jane Lingad, Victoria Emerenciana Rufino Rivera, Jose at Virginia Ko, Fernando at Perla Ko, Maria Lourdes Corazon Antonio Ko,
Gabriel Ocampo, Alexander, Ani, Alberto at Macaria Kalilung, Presi Rentar, Ricardo Tonggol, Fernando at Mercedes Tulio, Bonifacio at Gloria Mercado, Moises de los Santos, Danilo Tulio, Pellegrina Vital at Virgilio Cruz at Maldang Kaladuo, ipanalangin talangan kinggin. Gino, itubod mo ne king yato, ingkaya kang talapani muna. O Diyos sa igpami, ipagkalubmuke kaming sika ng loob manalig at manatiling misasan metong kang Kristo. Banding sablang pamilya, mikatetagan lang mitalakad, king kekang kayarian, apisyag ng Heso Kristong, kekang anak at ginumi, ngenit manggaman king alang-angga. Amen. Manalangin kayo, palumuran kong kabataan, raning kapit, kaya kayong daon, matampang matanggap, arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan na saning Gino iting daon karinggamat mo, king ikapuri at kiligaya ning kayang lagyu, king kaya katamay kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang, binyeme kaya kami iting kapigaganakan anting ganap kapanyamban. Ibalik mo kaya sana king kekang kapayapan, at isa diyang magmasusi king panyatang ning talapagligtas mi. Uling ginuya, ngenit manggaman king alang-angga. Amen. Ing ginuman at iliya, kaya kayo, At kaya ka antimorin, yat nayo ring pusuyo, makayat nano king Gino. pasalamatan tayo ing ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit,
Tuneping karapat-dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa, Diyos king alang anggat lubos mayupaya, kapamilata ng Heso Kristong ginumi, pisyag daring sablang propeta, ing kayang panyatang, delane ning indong birhen, king kayang sepupunan, kambe ning alang kasimparang lugod. Si Diyan ng Juan at alapaminyag ing kayang panyatang, at pepakilala ne karing tao, inyang dinatang ne. Uli ning emo na nung lugod na kaya katamu, kitmo na katamong tula, ngeni pagsadyan tayang pagmasusyan, ing misteryo ning kayang pangabait, kanita, potang datang ne, das na nakatang masigasig makabante at manalangin, kabang ding puso tamu, maglapolang kapagmulalan at kapuryan. Uli nito, kambering sablang koro ring anghel ka rin banwa, daralit mi ing kekang ligaya. Lain makyabe kami kingalang tuknang dang pamamya kapuryan keka at ngaming masayang kakanta. Tunay natin banal o ipa, iga ing panibataning sablang kabanalan. Ulinita, pagparalampumi, pabanalan mo sana reting ayin, kingaslag ding espiritu mo. Ban para kay kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang lub king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat siya keka, piraso ne, at binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti iya ing kanakong katawan, amidawon para kekay. Makanyan mo naman kay ba't tingapunan, king wane, ing kalis. Pasibayo na kang pepasalamatan at pinuri, at binyening kalis ka rin kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikongan, at minumko kaniti. Iti iya ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan, amibubu para kekay wat para karing sablang tao, banketa mi patawaran la ring kasalanan, daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan.
Iniangin ni gaganakan mi oig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawon niya keko, iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapakumbabaming pagamwa mo, ingi kaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganapyo king lugod. Kambe ng Francisco, ake kaming papa, i Florentino, ing ke kaming obispo, ding sablang pari, at ding sablang anak mong susuyo at magmasabal, king banal mong iglesia. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at manenayang subling miye, lalong-lalo na, dening gaganakan mit ipanalangin kaniting misa. At ding sablang mengayang nabiye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan, mukengan. Gawan mukengang karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kayabe ng Maria, ing Birhen na induning Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kekabaning panahon, puryandak at paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at keya, igpang mayupayang tutu, kagub ning banal na espiritu, pupuryandak at parangalan, manggaman king alang angga. Ding sablang kaluguran ta mo king biye, regalo lang ibat kingig pa. Kaya abe-abe ta mo ngening manalangin at pasalamat. Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod ng ipagkaluging kapayapan, king panahon mi, bangking kasaupaning kayang pakalulu, parati kayong mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos.
Ginuming Heso Kristo, asinabi ka rin kaya kang apostol. Ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kanakong kapayapan, yang babiye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan, din kaya kaming kasalanan. Dunelawan mo ing kasalpantayanan na ning kaya kang iglesia, at pamayapan mo pon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo manatiling parati kaya kayo. At kaya ka antimorin. Masayata ang ining idake, king metong at metong, ing kapayapan at ing gaptamo. Kapayapan kaya kayo man po, peace be with you. Nyoing kordero ning Diyos, nyoing milalako king kasalanan ning yato, mapalad laring mayawos magisulo king apuna ning kordero. Gino, ako matampan tanggap kaya ka, tapot ikasme nga mano mo at kumayap na ako. Spiritual pa makinabang. Kaburi ko sana ing tanggapan da ka, o Gino, king sacramental ampong physical aparalan. Dapot uling iti posible king kasalukuyan na panahon at sitwasyon, paniwalan ko, king kapamilataning maglapo ng lugod ning igpa, at ning upaya ning kaya kang espiritu, ipagkalumenge ning kaurasan, o Ginong Jesus, ing kaya kang sarili kanako. Manatili ka king puso ko, aslagan may kaisipan ko, gawan mo kong kawangis mo, malugod, malingap, at makimasabal karing kapara kong tao, banaluguran ang pong asoy wanda ka, karing kapara kong tao, lalo na karing kapatad kong pakakalulu. Amen. Ing katawan ng Kristo. Amen.
second collection para bakal at bilang sa utang para at pari nakapundakal sa lamang. Manalangin tamo. Oy paming malugod, kabang libyayan mo kami, king tinape ning biye, pagkaluban mo sanang kapayapan ding kaladwami, at isadya mo keng tanggap king anak mo, kambening milalablab akasalpantayanan. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Heso Kristo ang ginumi. Amen. Pasibayo po, dakal pong dakal salamat, karing sa saupyo, king kakatamong second collection. Antimurin, karing sablang sinaw, king kakatamong Paris, Christmas gift giving. Dakal pong dakal salamat. Ating Diyos, yan ang balang mablas, king kaya kayong kaya panat ganaka. Inginuman at iliya, kaya kayo. At kaya ka antimurin. At mantabi, kaya kayo, at karing kaya kong pamilya, ing grasya at bendisyon ng Diyos. Ingig pa, ating anak, ating banal espiritu. Amen. Adaun taning banal a misa, ing misyon tamo, magumpisana. Salamat, King Diyos.